the night I wasted my life. You turn up the light. Now I'm set in paradise. ¡Ánimo! Unos a hacer el examen de la moto y a tres ahí, chitaes, como un señor. ¿Cómo estáis ya? Igual pienso que se acaba el tema y tú quieres estirar. Bueno, Funadirri. Pero no me saques la tripa que llevo aquí. Públicamente, pues mira, te voy a dar una lista de peña, una lista negra, porque sabes que, pues espero que tampoco operada, que te preocupen otras tetas, mi amor. No te, El equipo me está diciendo que paren de grabar porque yo seguía hablando contigo, amiga. Nos quedamos aquí a hacer ratones colorados. Eso sí que fue el primer podcast España. Cada uno dice una cosa y eso es muy guay. Yo creo que sí. Yo creo que, hombre, yo creo que hay cierto. O sea, I ahí que anem. Sí. Ui, n'hi ha més d'uno. Hostia, Tot bé? no me fe mal. Es que en Deportive. Vais, entonces me tira la cama. ahí había una. Hombre. Ni tan mal, ¿no? Se caen fet giles caseres que tenen este pintón. Mira. Espectacular. Bueno. La crema de pistacho esta y el cheesecake este. Noches, un domingo más, las carreteras de salida de las estaciones de esquí del Pirineo Aragonés han registrado Sopar de campeones. És el que te menjar-nos un croissant, dos croissants a les 7.
gràcia. Total. Això? Bueno, de sonar i anem per cada altre. Anem en Benasc, però des de Xuna Valencianes. Exacte, les valencianetes sempre. Estem preparats. Mochilota. La mochila de Laura es més gran que ella. Tráete la mochila. Te gires, mira, està mastecat. Esa. El que veig mai és per Ramó. I eixa Laura. Escalonet. Chiques, no se busqueu un novio alpinista. ¡Socorro! Pa! Dándolo por así. Para donar y Vargas. Oh. Mira que compacta. Que estem jugant a les pòcimes? Bueno, sí. La boloñesa està gelada. Anem a agarrar així. Ai. Sí, no ho sé. Ay, no te trenques. Ya no más calfarla. ¿En la nieve? ¿Qué tal están los macarrons de bolsa? Buenísimo. Una boloñesa a 2.000 metres. Espectacular. Cada escucha puja a la muntanya els capritxos que vol. Nosaltres hem pujat les figles, que ja heu vist, i les galletes de xocolata. Ensenya el paquet, ensenya el paquet. Pa que no mos pegue una baixó de sucre Claro, de les claro, forts, claro, home, claro. per favor. Buenísima. Les paletes estes. Jo crec que estes serviran. Epa! Pa!
Ah, eixa neu d'ahí baix està prou compactadeta també. Que eixa... La foguera. Perdón. Pa. Pa. Toma. Vale. La fuerza pulmonar que me... Ya me está ofreciendo resistencia. No, però encara no. L'estoreta i el sac i tot estan ficant paper d'albal. No, unes mantes tèrmiques per veure si així no també aïm un poc més. Tenim por de passar fred. Niño, el bocadillo de chope, ya está. Ni pedernal ni merdes. Un bon clipper no n'hi ha. Com vas de hueco per ahí? ¿Qué? Com vas de hueco? Vamos a organizarnos, ¿vale? No pasa nada. Bueno. Ja estem xitats. No sé si haurà... Somos dos oruguitas apretadas. Ara mateix jo m'estic morint de la calor, però després vindrà bé. Jo tinc el cul i els ditets dels peus gelats. Lo demás estic bé, però llevo una chaqueta de pelito. A part de una tèrmica i una semitèrmica en pelito també. Y doble legging. Y las esterillas buenas. Cuéntalo todo. Bueno, anem a veure com passem la nit i anirem informant. Xau, xau. Adiós. Que neva. I està nevant. Bueno, estem desmuntant primer i ara desdejunarem que s'hem despertat en esta neva. Allà hem dormit. Ja estaria. Ué, la campa. I les galletes i les gildes. Bueno, ja hem desdejunat, mos han fet uns ouets amb bacon espectacular i de postre La galleta. És per gastar passo. les galletetes. I ja per acabar. Pues ja està. Ja m'ha replegat tot. Tot arreplegat. Quan inicial conforme estava, un poc més xafat, però res. Està nevant. Estem en el cotxe. Al final s'ha ficat a ploure
i ara s'està agarrant, però bueno. Ja hem arribat. Oh! Oh, que bo! Mos l'ha guanyat o què? Hagués molt guanyat. Hemos estado en Ámsterdam